sang Pilipinas hindi magapatigayon kung hindi gid makapatigayon sang mass testing bangod sa kakulang sang test kits. Ang China una na nagdonar sang 100,000 ka test kit sa iban pa nga supply, samtang ang Estados Unidos naghatag man 139 milyones sa Pilipinas agod suporta sa response operation sa Pilipinas batok sa COVID-19. Sa karon, padayon nagasaka ang mga biktima, padayon nagabatyag sa katahap kag kahadlok ang bilog nga kalibutan, bangod sining padayon nga pag-arangkada sang kagaw nga kabudlay tapnaon. Labing apektado sobra pa sa China nga among ginalinan sang among kagaw, amo ang pungsod sang Italy. Samtang dire sa pungsod Pilipinas ang tanan nga medyos posibles ginahimo na sang mga opisyal lakip nga si Presidente Rodrigo Duterte. Nagapati siya sa malabing madali nga panahon, matap na ini kag makakita gid sang tambal sa among kagaw nga nagdulot sang dako nga huol sa pungsod Pilipinas. Huol sa tanan-tanan empleyado kaman sa gobyerno kag pribado, subong man ang pila naton ka mga nagapangabuhi matag adlaw apektado bangod sining karon halit kagintuga sang COVID-19. Kung san o ini matapos, hulaton ta kag panahon lang ang makasiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface. Dos na morning, bilog nga dakmanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya, kamusta kamo? Kamusta ang aton mga merkado? Kamusta ang aton mga palibot? 52 minutos nang nakaligad sang kakasona ang korpyo. Alin alas 10 tubtob alas 4 sang kaagahon. Padayon na, nagalagulad ang aton sini Pumuluyo, padayon na nagapadulong sa mga merkado, ang aton patrol nagalagulad man check upon tadugay-dugay kung kamusta na ang nagapanguna nga balaklon sa nagapanguna man nga mga baligya sa mga merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good
good morning sa aton nga mga suki, no? Good morning, of course. Nag-aabat-abat, amat-amat na, no? Ang pag-abreo kung bukas ang pila ka mga baligyaan diri sa area sa Burgos Public Market para sa aton sining nga mga kauturan nga luyag magpamalaklo, no? Temprano pa. Diin mga isda, of course, ginaamat-amat ng plastar. Ang nakita nato, wala kita sa may panalagko. Action Fred nga nakita nga mga isda subong nga aga. Only ang nagabaligya sa panalagko, nagsaylo siya sa ano yun, lagaw, nga laki nga lagaw. May pahiman siya, no? Practice, ano, pre? Practice eh. Oo, halin sa dagko, baligya ka, gagmay na lang anay. Gagmay lang anay. Oo, gagmay lang anay. Ano, sirado ng mga restaurant. Oo, siyempre, amo ginamatabo. But anyway, kamusta ining laki nga lagaw ni? Okay mo na. Oo, pila subong? 250. 250. Laki ni siyang lagaw. Amo na upos-upos. Muling upos-upos. Ang bahi, medyo mahal, Action Fred. Amo gini ang lagaw, pero sa kay Bibi ito, 350 ang bilis ang lagaw gidya nga bahi, pero upos-upos siya 250, pero mailang kay may pagi, ha? Pagi mo dinali. Sa akwan, nigaran, oo, pila na? 160. 160, amo ni Action Fred, no? Ang iya sining availability so far, sa kay Nini pa lang na. Ang iba nag-amat-amat na. Ang si ano, available, si Kipari Junior, bulaw, no? Ang bulaw ta, pila subong? 160. 160, ang isa niyo, ano niya, panit? Aloy, oo, pero magdako niya, panit na. O, ang aloy pila subong? 140. 140. Barato subong Action Fred. Sa ato sining mga kauturan, tigid magkabalaka. Kaya nagligat to, medyo grabe ang pagtaas ang isda. Pero subong niya, kay Komoy, nga matamat pa ng plastar, and at the same time, medyo damo subong ang supply sang isda. 140, no? Ang isa diri, pangkuton tabili si Ungi, kumpila subong, ang ano ni siya nga isda, preo? Dubla-dubla. Nakita man ta dubla-dubla. In short, duble. Oh, pila subong si dubla-dubla mo? 200. 200. Oh, ining isaya. Aro ang marot mo dagko ba? Oh, dagko 160 lang. 160. Ang gabaliga ya. Niway din ginabalik. Pila lang ang 150 lang. 150. Ang gabaliga. Action Fred, no? Amo ning pila ka mga kuan manguton ta si Bibit, amo ning supply man. Ang mga supply subong kamusta din halinbet ang mga supply ta? Lilo eh. Uy. May Action Fred, no? Tabok pa may ara man kita supply gikan sa Iloilo. Ano mga available ta mga supply from Iloilo? Marot. Galonggong. Bula, karawo, damo supply. Ang karaho ta subong tagpila? Ang karawo barato subong Tag 150 lang karawo. 150 Action Fred, barato. Pasaya niya. Ang pasaya, tag 420. 420, dagko ni siya. Lagko na sa. Dagko ni siya Action Fred, no? Kagina pa ni joke man sa iban, mayong pasayan sa Golden Field. Mayo mga puti paa mo. Ay. Sirado na. Sarado na subong. Sarado? Alas 7 lang hasta. Ano? Hasta? Alas 7 siyang gabi. Hasta may kurpyo mo. Gali, no? Hasta lang gano'n alas 7. May korupyo. Amo ning nag-supply. Amo ning kalingawan man kung kaysa sa mga nagabaligya, no? Sa isda diri sa Burgos Public Market. Sa pakinason Action Fred, mangkuton ta bala, kamusta subong ang presyo sa mga pakinason ta? Ang green shell ta day, tagpila subong? Ako nga tinala, tag 50 Japon ang kilo. Tag 50 gyapon ang kilo. Ining kwan dyan yapunaw? Now, tag 100 ang kilo. 100 ang kilo. Uy, may mga crablets ka subong, oh. Kuha mo na isang kwan eh? Sa aluka ba? Oo. Tag 120 ang kilo. Ang crablets na nisa? Crablets na siya. The best na siya Action Fred. Ang ibang diri, ginaprito ni nila mo. Gina-fry bala. Ari pagido, may sisikang tinala. Tagpila siya subong? Tag 20 ang cup. 350 man ang ayo nila. Tapos sa per kilo, tag 180. Ang supply ta din na halin? Sa Ibi Magalona, Sarabia. Sarabia, no? Dito na halin Action Fred, no? Sa Pia kita kamusta Honda man? May kwanteryo? May lupoy! Uy, mayo niya, isda. Gagmay kayo ni si Action Fred. Lupoy ni, no? Tagpila subong ang lupoy?
140. 140 ang lupoy. Pero iniyaw ang bulinaw mo? Amo man May tabaga ka o? Oo, pinasubong. 140 lang, no? Tatlo ka klase ni sa iya nga baligya, 140 gid lamang Aksyon Fred. Amo ni so far ang mga available nga nakita ta subong nga aga. So of course ang Bangros Aksyon Fred dalagan gyapon 190 ang dagko. Pero may gagmay man diri Aksyon Fred kagina mangkutunta si Madam B. Si Boss Way, no? Aragali si Boss si Noel, ari si Noel. Pre, ang Bangros mo, Noel, tag pila subong? 130 ang mga pito isa, 8 o kung siya mga bilog. 130 ang kilo. 130 ang kilo, at least gagmay ni siya. Oo. Affordable sa aton siya mga kautura. Oo, Affordable gini siya Aksyon Fred, pero ang dagko niya, gahamboy man sa 190 pesos per kilo. So far, amo ni ang pila ka mga presyo subong, isang isda Aksyon Fred. Hanggang 1 to 1 to man kita subong. Pagkanto kita sa Aksyon Fred, sa Gabaligya subong sang utan, sa ilo kita, kay iti nami man ang laswa subong aga. Aksyon, Alvin, Yes, sir. pangkutabi kung ang kulitis may ara subong. Yes, Aksyon Fred, no? I-check ta ang kulitis, ang iban nga mga dahon-dahon. Kulitis, Aksyon Fred, obvious na siya. Bulong ni sa Aksyon Fred mo. Ang kulitis, mangkuton tabali si Toto. Amo ni si Toto Inday. Si Toto Inday available subong siya mga dahon-dahon. Kulitis number 1 to, kamusta may ara kita supply? Wala na supply subong gahapon may ara pero subong wala na kay wala na ginanulungan taga-uma. Way na nagdulong ang taga-uma Aksyon Fred. Sang kulitis siguro dito pa lang niya daan o siguro no sa uma pa lang no? Nga alom-alom. Ang alom-alom ya. Amo amo man na parehas na sila kay isama lang ng tagiya sina mo alom ka ano. Kulitis. Pero diriya sa ato niya halin na diri lang na sa Negros o kung diri lang sa Langilan halin. Alangilan. Ang supply. Oh, may ara man dulid. May ara man dulid. Pero dyan so haping ang subong niya wala gid no? Wala gid. Wala gid. Ang available subong nga dahon Aksyon Fred, iyan na sang balunggay o balunggay ta subong tagpila ni. Mahalang balunggay. Subong mabaligya kay hindi na gid pwede mag 5 ka pisos kay tatlo lang siguro 2 ka bilog kay ang ilabog ko sa Libertad subong panghatagay tag 30 gamay gid kayo. Gamay so bilog na lang. Bilog na lang gid. Bali isa ka isa ka stem niya na siya tag 2-5. Okay. Mga siguro 30 kay amo ila 30 May dutay ba? 30 lang ni Aksyon Fred. Ay niya daon sang kamuti mo? Ang daon kamuti medyo mahal man kay ngila panghatagay subong 20, 15 gamay kayo ang 20 okay siya pero 15 nila daw nagabaligya lang kami pulo ka piso. Pero kung malaswa ko yabi subong aga mo niya laswa ga the best pila magasto ko. Okay naman may 50 piso ka pero siguro kung magdamo-damo ka mo hindi gid ka hindi gid dispasero. Okay, hindi makatraspasar pero diri kita Aksyon Fred no. May alokbati ka di sang tangkong pa pila na sila. Ang tangkong alugbati subong gabaligya man tagyapon pulo no medyo maskin taas ang presyo subong sa Libertad kay 30 ang kapital okay lang man Japon may pulo ta pwede man 5 pero di lang ka magalikramo kay bangod sa kamahal medyo gamay gid. Talong ta subong tagpila. Ang talong ta subong ari na ta nagaritil na ta subong sa 100 to 90 ang kilo. Ang Marguso Isa lang na sila medyo taas jutay ang Marguso kaysa talong. Ang kalabasa ta subong? Kalbasa ta medyo nubo na no kay nagakapital na ta sa 11 pesos per kilo. Medyo nubo. So dako na gid ang pulo ta. May 5 ta ka piso okay na isa na kalaswahan. Isa na kalaswahan pero areho ang gibo nga paborito ang balatong mo. Ang balatong ta medyo mataas-taas kay gakapital ta subong sa 70 to gabaligya retail naton subong 2 ka piso to 50 isa. 200 pesos kag 2 pesos kag 50 sentimos ang bilog. Ang kwenta niya ang okra. Ang okra ta gadepende sa atong supplier no kay subong gapon sa ugto may ilo-ilo nga nagbagsak di sa Bacolod. So ang ilang ginatos nga ginatawag isa ka plastic
120, 140. Mayara man halin sa sipalay. Ang sipalay medyo manubo-nubo, mabaligyan naton sa 3, 5, 4, 5, pero masyado kadamo sa gulang niya. Ay, okay. So, ari na lang, last na lang, panakot na lang. Ang importante is tanan. Ang panakot ta subong hindi masyado ka taas. Ara na ta nagpanaog na ta. Ang taas na ton subong ang kwan ahos. Ang ahos subong nagabaligya ta sa 150, 160. Ang Bombay ta 80, 90 ang pinakataas, 2 ka klase. Ang onion ta medyo nubo, nag-retail na lang ta subong 70, 80. White ni siya, white onion. White onion. Pero ang red onion Ang red onion ta 80, 90 na lang. Ang kamatis siya. Ang kamatis ta medyo taas-taas kay natawag ni nila nga atar nga klase, medyo taas, nag-retail ta subong sa 80 pesos per kilo. Aksyon na Fred, no? Si Toto Inday. Aksyon Alben? Yes, sir. Wala lupo? Ang lupo, miyara ta? Wala gid subong supply nga lupo. 3 na gid kadlaw wala lupo. Namin ni si Aksyon Fred, no? Tandaan, lakot pala sa munggo. Amuni ang isa sa pinaka the best, wala lang galin. Lupo subong, no? 3 na ka-adlaw, way supply sa nga lupo. So para Action of Fred, amuni ang nagapanguna nga presyo subong sa utanon, and at the same time ang mga isda, no? Ang display subong diri sa area sa Burgos Public Market. Sa atong mga ka-aksyon na hindi gid magkalipata nga ang Santo Plus Herbal Capsule kagang Mighty C. Isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Diri kita kalitin ninyo. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo da, pachikyar ka mo. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sang medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pinaka-importante sa tanan, makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasahi sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika. Kagaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often.
For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, mga LGU sa Negros Occidental, ginmanduan magtukod sang quarantine area. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Dapat man nga magpatukod sa nga ila kaugalingon nga quarantine area o na quarantine facility para sa mga persons under monitoring sa COVID-19 ang mga local government units o LGUs sa Negros Occidental. Ini ang nasaad sa panibag-o nga memorandum nga gina-issue ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson adres sa tanang nga mga alkalde sa Banwa kag syudad sa Bugos nga probinsya. Diri man nasaad sa memorandum nga kon mahimo pati ang mga kabarangayan ang magtukod man sa sining quarantine area para nga mapapag-unpa ang kampanya sa gobyerno provincial para mapaganhagan kon matap na ining makamamatay nga COVID-19. Ang ginbasihan sini amo ang damlaglang pagdeklarar sa state of calamity kag state of public health emergency sa Bugos nga Pilipinas. Suno sa gobernador nga kon wagid man sa mamakit-an nga lugar ang LGU nga gamiton bilang quarantine area ang ila sa nga himuon makig-angot sa mga school supervisors sa nga Department of Education sa ila sa nga lugar para nga pamangkoton kon ayoon nga kon pwede makapangita sang kwarto nga sarang magamit sa eskwelahan. May basihan na nini bagod nabase ini sa DepEd Task Force sa COVID-19 Memorandum number 10 nga napitsahan Mayo kon Marso 15, 2020. Kon mabaton sang mga alkalde ining memorandum dapat within 5 days makikita na sila sang lugar nga mapahamtangan sang quarantine area. Diri sa syudad sa Bacolod, una na nga gintalana kag ginpagamit na gani bilang quarantine area ang Mambukal Resort sa Banwasang Morsya. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hilubia una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ni panawagan sa departamento sang ikaayong lawas, dapat sige-sige ang paghugas ang aton kamot gamit ang masaligan nga mga habon. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
Hindi sini magkurinot ang inyo panit para sa hubin kag presko nga kutes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutes ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa nakapadayon nga Small Town Lottery first draw. Una nga bula 22-9. Una nga bula resulta 22 kag 9. Second draw, ikadua nga bula 33-31. Ikadua nga bula resulta 33 kag 31. Third draw, ikatatlo nga bula 17-3. Ikatatlo nga bula resulta 17 kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Babalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyo Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental
and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Sining panahon bla, pitipit kag delikado nga panahon, may ara pa mga bintahuso naton nga mga kauturan, amak mo, 4.2 milyones nga balor sang alcohol, hand sanitizer, kag face mask ang nadakpan. Gabaligya sila ya. Tidiin kaya kita man. 4.2 milyones porte sa multiple police operation batok sa mga hoarder ining ginatago bla. Ang Pinoy bisan amo na ning kahimtangan matago pa. Amo na sila sang bugas hoard nila
kung magmahal pagwaon, kalamay, ihod nila, kung magmahal pagwaon, tisubog nga may COVID-19, hala, bira-bira sila ya, 30 katao mo, na-arestar sang CIDG group. Ang 4 suspitsado, miyembro sang criminal gang, naaktuhan gid ba, garipil sila, sang alkohol, sosuo, masyado ka bintahuso. Dapat magbinuligay kita, dapat kung tani, kung kahibalo ka, eksperto ka, nga maghimo alkohol, ihatag mo sa gobyerno. Kag kung pabaloon mong gobyerno, base ang gobyerno magsiling, abi, produce ka na, sa madamo ng alkohol, kaya sulduhan ka namon. Amo na yan, ang dapat himuon. Subong nga tsimpo mo ng aton dapat himuon. Amo na bla kung may madiskubrihan ikaw, nga isa ka bagay, idalo mo sa gobyerno, base kung himuon niya patented. Halimbawa, na kung kabalo ka maghimo sang pusil nga nagalupok, ipadala mo sa gobyerno, himuon niya patented na, base kung himuon niya pa kamanog obra sang armas kag swelduhan ka. Tiyan mo niyo, kung kabalo ka magtimpla alkohol, ipa-presentar sa gobyerno, basta magsiling pa si Presidente Rodrigo Duterte, okay, swelduhan ta ka, himo ka lang alkohol. Amo ning kinahanglanon subong, sining karon pagduging sang COVID-19. Porte, no? Ang mga teenager, ginakulbaan, pero kung kaagay ka marsyalo, amo-amo gid mo. May kurpyo mo. Lain galing niya, subong niya kay daw maayo. Nga kung maglabay ka, paparahan ka, respetadong kapulisan, kung may ID ka, pwede. Sang una sang marsyalo, paglapas mo yan sa natalana ng oras, dalong kay sa headquarters, kung hubog pang PC, napakdulan ka pa. Porte itong marsyalo. So, porte ini ang panahon sa pagbinuligay. Panahon nga hindi mamintaha sa aton mga kauturan. Panahon nga magbinuligay kita, buligan ta gobyerno. Kung anong ginamando sa gobyerno, sundon ta lang. Kay para ina sa aton, ikaayong lawas. Hindi mag-retubado. Kag hindi magpalaptasang piki nga balita. Kaya iba naton nga utod, amo na ning kadamo na sang biktima. Hala, padala sa social media. Piki nga balita. Daw ga enjoy paslaya, sining kahimtangan subong nga nagalala ang COVID-19. Sigihan nyo gid, bumalik ganing gaba kag mirisi sa lawas nyo, ambot lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang maka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo nga kalawasan. Hindi pagpadugaya basi mangin malignan pa ina. Sang una ini mga tumor, bukol sa baga, goiter, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, wala ya problema, okay lang. O galing may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya inatunawon. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ini siya. Number 1 nga magpabakod sa inyo kalawasan, immune system naton. Agod hindi kita dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, hilanat. Amon yung delikado subong sa COVID-19 kay kung mahilanat ka, may ubo ka, i-quarantina ka dayon. So, may tisi kita para mabaskog ang aton kalawasan. Ikombinar mo ang Santon Plus Herbal Capsule sa may tisi, kay wala ni kabulag ang duha, gaopod pirmi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, pwede na mabakal pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, diri kita. Voluntary disinfection ginapila ni City Administrator Imang sa mga establishmento komersyal sa siyudad sa Bacolod. Gitaliw po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aga-aksyon na Fred, nagapanawagan si Bacolod City Administrator M. Ang sa mga nagapanag-ihas sang establishmento komersyal diri sa mga syudad sa Bacolod nga voluntaryo nga magpatigayon sang disinfection bilang tikang kontra COVID-19. Una na nga natapos aksyon Fred sang syudad sa Bacolod, partikular na sang City Administrator's Office, ang pagpatigayon sang disinfection sa 3 ka mga mayor nga merkado sa Bacolod. Lakip man ang Bacolod Vendors Plaza. Ginpahayag ni Ang, may pila
pila ka mga public places sa Bacolod ang nitalana nga patigayunan sang disinfection kang isang Bacolod Public Plaza kag Old City Hall. Samtang ginpahayag naman ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga inisyatibo na sang tagsa ka mga punong barangay sa Bacolod ang pagpatigayon man sang disinfection sila tagsa-tagsa ka mga lugar. Kanya-kanya na ang commercial establishments. Doon ko overwhelmed na subong ang local government kay kadamo-damo sang gina-implement all at the same time. Nabatian si Bacolod City Administrator M. Ang. Sa mga kaaksyon naton nga nagapangita sang kaping healthy para sa aton ikaayong lawas, akon gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, isa sa mga ingredients ni ang mangosteen fruit extract nga puno sang antioxidant properties for healthy cell function kag pinakasikat nga vitamin D3 nga ginatawag man nga miracle vitamin hormone nga may benepisyo sa halos 17 kasaysaing cancer kag madamo pa nga health problems. Kaya basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature.
your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Diri kita, pulo ka tao arestado sa Lacarluta PNP matapos na aktuhan nagapamulang. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, opisar sining parawagan sa gobyerno karon nga hindi anay magwa sa puloy-an, mag-home quarantine anay publiko para malikawan ining COVID-19. Baw dito ya sa syudad sang Lacarlota ho nagkaladakpan ang pulo tanan ka mga persona nga nagabulang ya aksyon Fred. Ang mga biktima diri o kon suspitsado ginkilala sa kay Jason Pinisimo, 38 anyos, Herlod Ismedia, 20, Mark Louie Riovaca, 26, Jonathan Alcalde, 53, Gary Alujado, 42, Joaquin Lapaga, 47, si Fran Joseph Villanueva, 25, Jan Ariel Espinosa, 27, Kini Esparaguza, 34, Daniel Valdivia, 25, kag inisla action na Fred karon yara na sa paginakop sa kapulisan. Nakuha sila poder ang anom taran o kung nakuha sila poder ining 650 pesos nga kwarta, may sling bag pa, no? Kag may mga manok pa action Fred nga nakuha sa ila sining poder. Kag magluwas sa Lacarlota, may ari man nagkaladakpan sa hinubaan man, bulang man Hapon. Tatlo ini sila, amo si John Barote, 25, Macario Himoriano or Himoranyon, 37, Henry Carbahusa, 49. So, din sa ila, nakuha man din mga manok man action Fred, kag kwartang 175 pesos. Inisla karon tanan na butang na sa custodial facility sa mga prisuhan sining duwa ka mga lugar action Fred. Yan ang balita, ini sa Aksyon Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Time, las 5:53 na, pipila lang
ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! 129 tanan ang nagkaladakpan sa curfew. Pilato? 129. Nagdamo. Nagbursubong action, Fred. Sa station number 4, 16 ron sa mga lalaki nagpasaway, nagsupak sa Executive Order number 21 sa siyudad ng Bacolod. Sa 16, isa diri minor de edad, 17 anyos. Station number 2, 15 ang nagladakpan sa 15 action, Fred. 13 diri, puro lalaki, duha babae, pagidaron 16 kag 17 years old. Worst action, Fred, sa police station number 1, 52 nagkaladakpan kagabi sa kaginasang kagahon sa curfew. Sa 52 action, Fred, 19 puro babae. Ari pagit kampiyon action, Fredo. Station number 6, 46 ang nagkaladakpan, 41 lalaki, 5 panga babae. Yun na, Fred, muli pila ka mga balita, of course, sa backup stations nga ang kampanya pagbayular mismo sang curfew Executive Order number 21 sang alkalde. Report, balita sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Ang panawag sina Ritubado kag Ritubada. Mabalik kami pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts.
The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.